Ala day mi esen mi chingo na skoro nanga gosontu nyansani nanga dringi. So fasi denge kisi nofo vitamin fugi den boom weerstand. If mi ching esor marki fu frikoutu, me hore na oso. So srefi efu trasuma ina oso, ap frikoutu, noso koufet, mi ching mustang na oso. Den pauze srefi kenki. No, ap moro furu shatu pauze, fu mi kampur amofo noso tapu chinso. Den differente klas, e kisi pausa wang fuang. So fasi, bigi grupu skoro ching no de tapa jari wang trong. Brasa nanga sek anu bune dumoro. Dat sari, mi nanga de matif mi fin tra moro veilig fasi fu tak odi. Koloku, mi begwen char mi dringi nanga mi brede fu osu. Mi kasi, no mango na tentino moro. Dat no dewan broko edere, no mi kan kibri mi moni, pe ook tu mi kan chargo sontu sani fu oso, lek froktu nanga sani di no abitumsi fur sukru. So, if you no char nyang sani fu oso, you can bestel a visi tapwales. In a pauze, je kies you nyang sani te in a klas. No frigiti, a winsi u denadoro sei, u musutan kibri usrefi in ip chim grupu, pe ook tu we hoor a COVID afstand fu wananga afu meter fu makandra. So, mi etan kibri you and you etan kibri mi. Nanga disi u alamala etan kibri makandra. So srefi ini a pauze. Mona